मोन्नैबो हानजा आरो रेफारि बिथांमोनखौ गांसे गांसे आर'नाइजों बे समाव बरायनानै लागासिनो दं। सिनायथि लादों फारियै श्रीमती नीतू बसुमतारी फेशन एंड डिजाइनर लोगोसे बड' फिल्मनि थुनफावथायगिरि। ब्रैथियाव दङ जोंनि कन्डाक्ट कमिटिनि मानिजाथाव चेयारमेन, मानिजाथाव गेदेमा गाहाय आलासिजों लोगोसे जोंनि आलासि बिथांमोना बे समाव मोननै टीमनि हानजाजों सिनायथि लानायनि बिसोरखौ निश्चय नाजागोन जोंहाबो दिनै देरहानानै थांनांगौ। मोननै टीमखौबो आंनि सानिफ्राय शुभेच्छा थाबाय जाहाथे मोननै टीमाबो जेरै फ्रेन्डशिप गेम होननानै बेबायदिनो जाहाथे गेलेनानै आरो जित मोननै जिनिसा थाखायो बेखौ आन्तरिकताजों गेलेनानै मोजाङै जाहाथे आरो जित मोननै जानायाव दावराव दावसि जायालासे मोजां गेलेलाङो। आरो खेबसे आंनि अननाय आरो आंनि गासै धन्यबादखौ आं जनायबाय। दिनै जेरै खेलखौ बेहाय थाखिनो नागिरदों बे मानिनो नांगोन दे हिन्जाव माहारिया जेरै उन्नतिनि स्तराव थांगासिनो बे जिनिसखौ दिनै मोजां मोनसे प्लेटफर्म बेहाय होदों। दिनै हिन्जाव माहारिया खालामनो हायैनि जेबो खामानि गैया बेखौनो दिनै दरखायदों। फुटबलनि अनगायै गेलेदों दिनै बक्सिंआव दिनै अनेक नाम खालामदों। दिनै निश्चय नोंथांमोना बयबो पेपाराव गावबायदि मोनदों जमुना, मेरी कम आरो सासे दंमोन नामखौ बावबाय बे दा बर्तमान फाइनाल गेम गेलेगोन। बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे प्रेरणा जेबो जों शक्ति मोनो। नारियानो होनदों शक्तिनि बिगोमा होनदों देवी होनदों जेरै खालामनो हायै जेबो गैयै होनदों। दिनै जेरै उद्देश्यखौ लानानै उन्दै दिनै प्लेयार माखासेयाबो फैदों दिनै निश्चय बिसोरनि भबिष्यत दङ। दिनै बिसोरो नेसनेल इन्टारनेसनेल डिस्ट्रिक्ट अनेक गेलेनानै जा बिसोरो एक्सपिरियेन्स मोनदों जेरै खेलनि थाखाय बिसोरो जेरै प्रेरणाखौ मोनदों निश्चय आरो दर्जन गथ'नि थाखाय बिसोर प्रेरणानि माने लामा जागोन। Sabina Kispota, jersey number 12, Rita Mohlari, jersey number 8, Uma Bhati, jersey number 10, Yomna Kamala Devi, jersey number 11. Moi j'en ai quitté là. ভাল লাগিছে এনেকুৱা খেল এটা মানে চাব পাই মই খুবেই আনন্দিত। লগত মই মানে চিফ গেষ্ট হ'ব পাই নিজক মই ধন্য মানিছোঁ। নাৰী শক্তি আজি প্ৰদৰ্শন হৈছে মনৰগাঁৱৰ এইখন ফিল্ডত আজি নাৰী জাতিক এনেকুৱা এটা ডাঙৰ সন্মান দিছে। সঁচাকৈ মই নিজেই সন্মানিত হৈছোঁ এইটো সন্মানত। প্ৰথমে কম মই খুবেই দুখিত কাৰণ নাৰী এনে এটা শক্তি য'ত এই মাতৃস্বৰূপ বুলি কয় সেইটোক যদি আমি অপমান কৰোঁ মাতৃজাতিক যদি অপমানিত হয় তেনেহ'লে বহুত দুৰ্ভাগ্য বুলি মই ভাবিম। আৰু এইটো অতি সোনকালে আমাৰ সমাজৰ পৰা আৰু লগতে প্ৰশাসন ব্যৱস্থাও যেন এইটো মানে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব পাৰে। মোৰ অনুৰোধ গোটেই প্ৰশাসন ব্যৱস্থাক লগত মোৰ ৰাইজক মই সদায় মোৰ অনুৰোধ যাতে এই বস্তুটো সোনকালে আমাৰ মাজৰ পৰা নোহোৱা হয়। নাৰীৰ ওপৰত যেন যি ইনচিডেণ্ট হৈ আছে বাৰে বাৰে সেইটো যেন নোহোৱা হৈ যায় মই সেইখিনিয়ে কামনা কৰিম।